ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyam bat penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Bo, a specially designed machine that is stronger, faster, more powerful and fuel efficient. Contact Orange Automobile at 977-400-3555 or 961-584-7757. Nong Stone hakakat nyo tu rempang arajar pausan kelas lesmang bagi patba dan kershan beraku dengan macam sensen pertel per ban peni gejing bun pa jongki hakaran sanya lap election jombor aki kertong yakun election MDC Nong Stone constituency yang berpenyat dekat Dorbash Nong New Nong Stone. Hakan rensanya lap election nak kejuk rensan la sakiru babaro andrungut ki kertong yakun election MDC na Nong Stone constituency kileshim benta ban ajing keran ringkat ke jenan lang jong kinong krisyan ban pensanru ilagi jong kinya ki jutang ba ilagi jong ki sengsan perthei bagi laying banyakun ya ki election MDC na Nong Stone constituency la sakiru nalo kinong krisyan jong ki kertong ba ki sengsan perthei per ki patba nong let thit let petru klatu syakari rensanya lap election kablong ha market complex ban sngap ki jing pensyai na kini ki kertong tang kabor jong ke jing start ke jongi kawan ra ke jing sneu sarang regakwa babaro ki patba jong ke Nong Stone constituency to don ya kabor syampang kane kabor syampang kalong ban peni ban kedeu ya ke lenti shano pinjai ngidon satang sautli kismi bangin mi di jaka thabot ki jongi ladangim don gane ke bor perkhat ban ke jingkhia ke jingbot ke perkhat jongi shano ngendai kata ngila bakla lupa hakine ki sausnam ki banwan ban lengkot ke por ayo sneu ya ke jing puta hakine kisni ke jing ya kari ke jing ya ke jaj bereu nakwa ban ren shai kedar ya phi ki patba ba ngim dan kamshu ban ya ka jaj reu namar ngila lupa ya ka jaj reu nado kamei jong jongi kabala don lupa hagane ka jaj reu hare mentangi don kam ban develop ya ka jaj reu ka jaj reu ka jongi ka thran ka jaj reu ka jongi ka sliang ka jaj reu ka jongi ka kurdo namar katangi dan kam ban penroy ya ka jaj reu haki jing dan kam ki babon hare rakhot ye phi ki patba ba ningkong sneu ban penbiang ya ki jing dan kam hare bon na phi ki patba ni jom bakla ni perkhat bakla ni poi sha ka jing kwa kadon ka ktin ka bom ya ki jing dan kam la ban penbiang ngai ya ki jing kwa wat ka beneng kam la ban penhon nakwa ban ya shairu hamni hakapor ka balengkot habang yong ije gariban ka jaj reu yanong in ichwa ka ningkong ka kwa ban ong ba phim sautu kalong tong in ichwa ya gari namar gari ka don la upot usam ubaskam bat hapo jong gari don da ki thau hajar ki jaj reu bat gomtang ilong ka jaj reu ka badon bok bangiyo yang taka artikel ka ba arspa saupu sawa kane ka artikel ka bashna bat ka penlong ka ba thau ya ka taka kernet ka ba reu ka bangiyo 6 chedu bat hakane ka 6 chedu ki don ki paragraph ki bon ba rai ka ka bangakwa ban pensyai hane gelong bahakane ka MDC election ka bangiyo kren na ka paragraph ka balai ka ba pra bat ka ba shipo jong ka 6 chedu ka ba ni kren ye ki kam jong ka kor ka jaj ka shongkha shaman ki darbar shlong ke hima ki sma bat ki nong kanti ki jongi ki khndeu ki shap ki jongi namar kata ngasngeu ba ka MDC election ka de ka election ka ba kentang Autonomous District Council
Kadai ka Shlem Sandur Jong ka Jai Penreu Bat ka Sti Boskem Bat Yada Yata Na Pikuai Hagi Ying Gisem Gijumpi Sien ya kani ka Pang Sa Perkat Sa Mudur Ya ka Jinglong Kurpang Jong ka Jai Penreu Ka Jumi Ngilai keren ro Hagi ni gisngi Hagi bobon gijinya keren na kwa ban IRP kawe ka nuksa bagumnong ni kwa ban siupo bagni ka MDC election gade ka election ka bagkentang saudong kalung wer dipai hagaba sikon sikni si persa ka kor gajat niesong hagaba ki longkni ki sneng ki krau ki kentu ya ka kor gajat bangin long ki batip priyo ki play ki batip hok ki sot bat ki badon ka burom ka akor kata kade ka MDC election ka Basdang na Tarumpay. Mulai beliau balik, mulai beliau sampai Bambang, mulai sampai Cakam, nak kamak mana banyak tidak boleh. Nak kata pilih di pos 6 ngar mulai belum takut, mana dengan sudah mulai dapat kade. Ada muda di belakang kiri, berada kanan orang kunjung di kunjung. Jadi masuk ke tempat hamba mereka di depan dia, kemudian depan semua mana yang muslim ada belakang kunjung dengan lingkong masuk sungai bang, yarapkan bantat, jadi ini dipilih dari tempat menjadi suatu, dari tempat hamba Muslim mereka berbuat sama. Orang mana sudah ada berbuat. Mereka tak mengenai Muslim. Mereka tidak ada semua itu. Maka mereka bersih. Namun mereka bersih. Ini hanya bukan masalah ramai kantor mengapa dia tiada. Mereka di dalam kerja ID. Ulai siapa asam, ulai siapa Rajasthan. Untuk buat mana-mana yobadi. Hamaru dek beliau berfirman, si kena yang takut lepas. Tang ini itu ibarat itu, kena lecah asam, ada bintang lesan itu, kena mereka kita no, lajar. Mereka lepas, kena ini ada. Ada kelapan pinjau pribadi, hampang pribadi lagi don hanya yang masuk. Ini andisi sansunan mencuah yang ada dan kam sawan hari, mereka lagi ini. Undang, madam tinggal, don kinyalam. Mereka di undang ligar maro, warna kena. Sehingga pun madi, dengan yang madi, kerana padan rokajo, moh, sehingga badi hilang pelbagai kunjung, tiga apa? Rais ni ngansong hamil habo district council, ars ni ngai hasilong. Tigna man katayo pintu kayo di badi hanya apa nafan. Karena ada jual parti, ada kijong yang wan, kan pelai jikam sebagai kinafilitan ni, man pintu terasa semua berubah. Maksudnya ini Islam juga ada, makan belajar betul. Ini ada lagi, penselong, John Delhi, ulai lagi satu Delhi. Apa yang ada kalian persa? Orang ada pun habis lah hati, udah punya kedua itu beri sokal itu, mereka susu bahasa. Kalau filaman kesan beli tadi akan dibahas. Ini kedua malam kan, saya punya lain sini. Namar kapor bangsa les ngawi chairman di ang satang arko minit. Namar kata ngelawan benrung siya kisnong gitaw bijongpi. Ngelayo benrung aki polling station ban pensyai kinongren bagi jingang lut ki jonga. Lalaban pen info yapi bangade ka kun persatrai jong mait. Kejing puli ka jonga pangadep ka master degree ka subject English, ka post graduation diploma ka mass communication. Henry kita kim gandor ladang indan. Ya ka mensi medri ka basisha, pada ka jishan thang ka bunong tao nai ni. Bangin syakri ya geri bakajad benriu. Ngakinyo, ngatim, banganyeng ya geri kacaka. Namar kalang tentang palat yang hadu kata-kata. Namar mandipri ka benta jongno.
nabanta jong mai luping stun mingdo ubaday nong yalam jong fi de kisau pau san pau tali kisnen unong yalam lai de jing shakri ga bahok abat ka basubah nagabantau pajba jong kanong stun bagari hasi jan dia hi pro kawai ngasu manganung kod bor nganung na abang kod kerenyeng kerenyot ke jong mai ngajuang ulalong kraw pelat uni unong yalam jong hi ikjat jong akhir pelat ngajuang mangan pong hi juti jong mai namar raya jai palan tangin kok siungan kot Hei, pajak bayi ngaplasya majongki, ngadon ya kejingang nur, kaman madu kemensim, mengenbuat yang pincat jong minggu kau jong kejal teriu, kejing mat kebeskem, larang pajak ala dile yang abang nonggung ke MDC, prakam kubur syuk, mengentreng ngabentar kejal teriu, warna palong MDC ngampalong MLA, hagi syipos dan duna di mengelatrai ngabentar ke parti, bat ngabentar dari bagajal teriu ngalayeng skem triang ngaken mausa eka aku praktik jong September arajar khaksan abagilang ra eka met ke jong imai nang tay na po shilong marsen rong na sopian abang isyong ketua kali ban bot ya ka ambulans abang atay chikal yang kadiang berkemon ngayon kinikilong kumigi bayan yang kenap surok kibajaw ki umat berkisyuda eka durla jong habang kiyui bawan ra eka met ke jong imai banwan rum syani syam madan di jersey abang ibu yang tayang madan kat badang saya ke senduk ke jong mai ngakan bagian yang arut ki hak ki beren ki bang mare anta bang tahu yang la kelingam ti biolek si pila bandan han niru yo pila kham samla mentah utaw yang la keli yo tahu kena big manong ni dak ketin jong ishani dak ketin maram paduk tahu yang la jubah udai ni ke utaw nong ya dah unong ya le yani bagaladong yang kemensian ke jong bang yo snow kita kentin kan bangidang syong lang tua kaman banyui umpan bau mabur mawan bantai kadu buram ye kamet ke jauh main bagi umat ki bajau kapan berkat yang aku kepor bahadukan ni plan dan offside konstituensi kai ke buram liu riu krau nagaran juga yang aku tugasni hangga madan ti jersey dei manga belah banyen ban keren ban ay ke jingwan ngakan mau yang kentin pengakran yang tugasni ngangko kinausan konstituensi wadlong snow kun sweat bangamtir balay ngalagran ni gitu ikanti belong yang akan dipengayui yang umat pekijau kito kikop siang kisem siang kilong keme kilong pa kito kikon samlah kiba itak mensin yung main kajingin kejong yung main yung pengkam day nakanu kadaw kanray namaru day nong yalam ubala lehong badihay kibuan ni bayan na kaniga juk karensahan kibajuban bat ka party nakiway kiseng san berkay kikin to makikran kikin tiyan kibalay berjad rekonong soy konstituensi kemau yang kani kay nabaw maituping stuan linggo ulale kisaw pausan pau telikisnen huyang nga kinikijaka kandapan pay niya tang sikin tiyan ru siya kibaben kibakeno kibakadang kitiyo Reverend tangil lagi jom kinongin ko kiri ramba kita judan kiti baga party HSPDP mendabak ladang juga wegi party ngapla syaya kini mangang adanya kacingang lo kumbau ni ulang kini ujonga ulaya je kalanti ban syakri ya gajal penriu keno si bapun keno kento pembangunan si banaran si ya gabada rutiling donong lan bagandang teng ya ni party kalau syakri ya gajal penriu sanhau tang kisnen hihi berkena kento kalayan ramba lagi si pos dan binangin lek kuno uni unang yalam berdeng pa unang yalam coba party ba undan show kikon ni sakma bagi bakla nanti karena rumah dia kata atau pinang kena si kento dan pendung mensim yang ini bakwa si syabang syakri laladai mga kabakwa si syab mangan syurang MLA ni MDC hagapor bagi ko presiden berim pihak tiket syawang beriu bagi man nanong stone hanggang mangangalapan yung tiket bantuan yang ketua Arsene Shitain kalau main di dansa bandong MLA nga pula siya inairen iba na ina jonga ina po niya nga bada
bansan mati malik dawang na nong stone kibawang yale independent day piko mo bejanga ringlong em na ketiga jangan nang tre mengendai mga banpen jod ya ka party HSPDP hadir ko presiden merin hilabe yang naga party HSPDP dia magamdai kanong kentikor jongo rinlele mo piberu ngong ni kentian na kadono kemensin ka jonga mai ko mga panapi ka arpisan tari jong September arjan khatsan haknap jong ka jingthia ka jong pi kabang pi tia anigrams wala piklan la asyo banjuba ngong mai kirku karang ko abantray na ka benta ka party mai chipasnan dina play alam ni ka jingya lenti ka jonga wala na syabe ka party lada ka don ka hokam na na chusham ko bhayin lada kamban ka hok ka jing syabe jonga na ka party bakam bay ka no kantikur umagiong ngan sa yo biang bandung sa ka party nanda shushu hagi ni po ang syabe na ka party ubrayi niya kalat mga tren na maganda ka dyan rin yung bagasti na mga member jong ka committee jong ka district council hagi ni ka jong ka jagapag lawan siya yung ka jingban ka mangindan nagaan ka pati kinakaban panskan yung ka shimjad na kakami katuwa ka bel ka mga tentor how district council of feminist about preston ex-MLA jong piyon pansisya kata hakim mek jingya kren ujudang teng-teng bagi pwede po YouTube kanusin kepada piling daw alat hagmat jong kejela berpendor bonaya kemuhor bahkan longgan kepenting na menginyo penskam yang gajah jong dikasih bahkan syam na kakuli berlapan bau ibe berbelong yang agung ke MBC kani kabuin kemat jong kejingdawa hagmat por dan berburung yang kenali Dr. Don badai presiden jong ke UDP bangku ayat belain sakhi ya kata isno senai ke syabe jong ke parti ibai balantri baywan yang gendo yang akhir kong badangin ayat hiya ke tom chairman ya ke social welfare ngong tere pemindang sendan sa ke UDP ya le jit kong badapi kuwa ya kanu ke konstituensi mau syudrut mau tadrasyan nong stod ngong balan lada ulay ubit sa play kalan lanang day tang kanong tray kapag tam jong ka party ro nakwa magani ka party ka jong opinion jong sa sanhom sa shispasnen kan syakri ya ka jadan ri in mark ba mangagum unang nikmat ubah ka party kongres dalam yitip dalam sanya nasgawa padang kubur banga don ka dalijin anno ban yayin scam yang jaga sexual Paniya Kalian Paniya Mujrino dan di artikel nama langsung yang bah ane jadi penskam yang sesuatu kalau nggak beramkan hadu kata-kata yang jajan ke parti kongres yang mengelola IT dan Muslim Khamis Pasang Boa yang ada sesuatu kalau dalam jadi anggota bagi yang penskam yang ada jajan bahkan yaisa pakai Anbang yui hakanes sexual kalangan kroinyo bat kalangan duporyo hey namar ngalapalong kakin nanggalam kebangi kung pagkang leje yung don kasi utli ban nangay penstemnya ka parti kongres kadang kasi ang ban yay penstemnya ka rin sexual larang kung pagkilit ng parti kongres nadang kasi ang ban yay penstemnya ka rin sexual bahkan menjadi kurang dalam utama jingkor kami paitanga kami ngaduan kami banggaran nomikmat lada di paitang hisap yang bahkan siap yang ada dalam bangkor kumlang Allah yang dipur di bawah ngaduan nasindang paitang mentarang natular di paitang lada di paitang tidak ada yang diusul hanggang Rasulullah lala hidup di padang tidak ada instrumen hanggang mengangan instrumen lala di padang semua ini dibaharkan hanggang ada panjangka menurut lomba kompetisi kita nak keluar kita nak set nanti kita ini bumbu padang ngomong tampil
nama daw kau balindo kau balale kadei kan kandong kabanungi ungkit ndai kanami kungi pada iki denen jong party congress ngadon baliat Tuhane om de mai party di pekat lama ka roy ka party mapatali wei andrai ngadon le thong kun bagi pada di tham don ka yang lot ban kiai pun sekian yang ini imati dari subjek di bawah don akan ada single nadu betul Bangladesh tentang kumjul berda usia lala event baru pengeluar yang itu subjek kakun kejindawa yang paiba yang kata mereka kata parti ngasih bandong idon kam yang kata dan di di bawah don ada konsil lalu ada single Henry impat regam hari mentang nyala bandong nyala betul sensar sensar tahu kabadeng imati jam kesecidul adon bandong ni wat haka bagi syaru isnya bandong ladang dei kang bentuk bersusu hato jam kesecidul lalu bandong regam no yaki nang bagi paipa susong apa dole ke songker kan pensok di paipa susong yang kata jinsin ham ban bentelon sakmat yang kang jam ban sakri paipa harengka kamen se bashik ham nasyoman panma di kilo taksi baro di badan hari kapor pengilap tuntut ya bi ya kaya kayeng semua bahaya syaran kingget ladang niyo ya jinjob kumusala uperkat ya inang salang ngatif ya jingkia ka jompi nasawang syafi penya kendo ban sngap ban sngau pengila ban tundek ban le ya kam badan kamtam babin sting kabang kren anne ngatif kadan hamen sim nasawang syafi dana ayo judul pun dompai ba na adi ukuan sama ubala pendang penuh ya lagi hakakam syafi pai ba la kansal senang kinti ngalong tikul misteri ubalat tebet bansna ya kegi kasam kitrai di baban pen pasna yang kim dansyo kadi su khoino yolese untip bansna ya kegi nada ayana yang kamram bansna ngantei terkam kebaskan ngalong ukuan sana ubalat syakri di paipala bon teli kisnam ngamdan ya kaji bantu bandar penpiat di umat balang nama nalatip da kuno nganto da kuno ngan mantra jadi jimin doy di bakalan suan konspirasi kadon kam ngami ban syakri upaya kadai nama kejiwan uot wanam jong kibril kibadok kibarangi jong hukum siang usan siang onggan kita ki hespa ki bawan ban pensyur ban mi yang ada di election nama di syakri tentang ajok yang di election kan dan di menteri kurut yang skim baru bahkan ini dari jing anggota persona bagi skim di pada jong MDC kim day panang mainan kebalang di parti baladan ngamdan kami kinong yalam parti ngamdan kami yang upay pa ulong yalam sama baru ngamdan kami lagi dan di skim di pada menaik na upay pa banay yang bagi pagi nong yalam henry nga angot pangagwa upay pa ang pentit nga mano
anak nga smoto mabihagan na pay isang bijongpi. Henry kung brio kung kurtaw simet ngang sutunat balay pensaway itimong hakaleng-geleng gijaka na mga suto kakta ikina sama kibanang puli ang class 10. Kabhay na manrang election bani kabang bentrok na kalaway jong kandil katat kibunriw kabasti nagikong sama kibanang kalaway jong kalasay ngalayay dagi meeting kibajajar iging kisem ngalasem yung kajing kedua jong paita wala kinong kilado kinong kimensin kibasur kapensa